kad kažu mnogi da kako ćete proći u svetu ključno u stvari zavisi od toga kakve odnose imate sa Velikom Britanijom. Da se ne zavaravamo uprkos svim teorijama zavere i različitim političkim trendovima, Velika Britanija de facto jeste neko ko je vladalac sveta i svetska imperija broj 1. Ili makar njene bivše kolonije, odnosno zemlje Commonwealtha. Kakve odnose imaju Srbija i Velika Britanija? Možemo li 100 godina posle velike ljubavi koju smo imali za vreme Prvog svetskog rata, kada su hrlile britanske bolničarke i mnogi drugi Britanci ovde kod nas, imati ponovo prijateljstvo, makar blizu toga? Moj gost je profesor univerziteta i stručnjak za sve što ima veze sa britanskom politikom i diplomatijom. Mihajlo Rabrenović, dobro jutro. Dobrodošli. Vi ste organizovali treću konferenciju o unapređenju strategijskih odnosa između Velike Britanije i Srbije. To je važno da kažemo, to treba da bude strategija, tako? Jeste. Ako hoćemo da nam bude bolje. Zašto je Velika Britanija važna? Velika Britanija je lider u svetu u oblasti, kao što ste rekli, i politike, i diplomatije, finansija, vojne industrije i, da kažemo, investicija. I Velika Britanija je zemlja koja u kontinuitetu utiče na najznačajnije globalne tokove. Velika Britanija je lider zajednice koja se naziva Commonwealth, koju ste pomenuli, koja broji trećinu čovečanstva. Velika Britanija je jedan od najvećih investitora u svetu i smatramo da u eurointegracijama Velika Britanija može da pomogne Srbiji, ali naravno na jedan način koji je usaglašen i zbog toga Eurosfera, koja okuplja stručnjake koji su se usavršavali u zemlji i inostranstvu, želi da pomogne kroz modernizaciju državne uprave i kroz unapređenje naših odnosa sa svetom, modernizaciju cele Srbije. I Velika Britanija je tu nezaobilazan faktor. Drago nam je što se ovaj skup održava treći put po redu i što će okupiti najznačajnije aktere državnog, privrednog i političkog života dveju zemalja. U okviru toga posebno nam je čast i veliko zadovoljstvo što ovoga puta imamo specijalnog gosta iz Velike Britanije, to je gospođa Karen Lamley, jedan istaknuti konzervativac i član britanskog parlamenta i ne samo član, ona je predsjednik grupe za Srbiju britanskog parlamenta koja broji 20 narodnih poslanika britanskog parlamenta i vlasti i opozicije. A poznato je da je parlament svuda u svetu organ koji artikuliše značajne procese i dakle posebno nam je drago i veliki je znak podrške ovome skupu i našim nastojanjima što smo dogovorili sa Karen Lamley da ona učestvuje u otvaranju i u radu ovoga skupa. A sa naše strane posebno nam je drago što je i vlada Republike Srbije opredelila vrlo značajnog predstavnika, to je profesor dr. Zorana Mihajlović, potpredsednik vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, jer su upravo, evo sad imamo priliku da vidimo gospođu Karen Lamley sa britanskim premijerom, Davidom Cameronom, dakle on je njegova saradnica i partijski kolega. Upravo tako, oni jako dobro sarađuju i dakle, taj impuls koji nam stiže iz Velike Britanije za nas je velika inspiracija i nadahnuće s jedne strane, ali s druge strane nas jako mnogo i obavezuje da učinimo još veći napor kako bi taj skup bio uspešan i zbog toga je zapravo ovaj skup koji se održava u Klubu narodnih poslanika u Beogradu 27. februara zapravo nezaobilazan naredni korak u unapređenju odnosa naših dveju zemalja i zbog toga bi bilo dobro da njemu prisustvuju svi oni koji su zainteresovani za sveukupne odnose naše zemlje sa Velikom Britanijom. Ima još vremena da se prijavimo. Adresa sajta je www.eurosfera.org ili možete da pozovete 2346071, broj telefona, dakle 2346071 za učešće na ovoj konferenciji. 27. februara je, dakle to je dovoljno vremena da se prijavi. Tamo je prijavni formular na web sajtu eurosfera.org i mi ćemo pored globalnog pristupa trgovini i investicijama, o kojima će govoriti također vrlo istaknuti član Velike Britanije, Sir Paul Judge, koji je predsjednik Britansko-srpske privredne komore. Imaćemo i nekoliko panela koji će biti posebno posvećeni pojedinim oblastima kao što su građevinarstvo, infrastruktura, saobraćaj, a posebno nam je drago što će specijalni učesnik biti i dr. Zlatibor Lončar, koji će govoriti o modernizaciji zdravstvene zaštite, unapređenju medicinskog turizma i farmaceutskog
saudijske privrede gde su se pokazali izuzetno, da kažemo, značajni potencijali i veliko interesovanje. I pomenuo bih samo još jedan panel, to je panel o modernizaciji srpske privrede, aktualnim procesima privatizacije i regionalnog pristupa saradnji, jer je mnogo bolje ako se mi na Balkanu organizujemo i predstavljamo jedno značajno tržište i partnera za saradnju i onda kao takvi sa 25 do 30 miliona građana nastupamo sa značajnim partnerima u svetu, a posebno sa Velikom Britanijom i Commonwealthom. Imamo još bukvalno par sekundi do kraja, samo kratko moram da vas pitam za vaš utisak sa investicione konferencije u Londonu na kojoj ste bili nedavno. Vratili ste se puni optimizma i mislite da možemo da pravimo posao i diplomatiju i priču sa Britancima generalno, dalje bolje nego do sada? Mislim da je delegacija vlade Srbije na čelu sa premijerom Aleksandrom Vučićem naišla na izuzetno dobar prijem u britanskoj vladi. O tome govori i vrlo uspešna konferencija i izuzetno konstruktivni razgovori koje je on imao sa ministrom spoljnih poslova Velike Britanije Philipom Hammondom i dakle na liniji realizacije tih zadataka mi eto i organizujemo ovaj predstojeći skup koji je bio, skupovi koje smo organizovali bili su i prethodnica tih skupova u Londonu. Tako da je to jedna povezana priča. Trudimo se da obezbedimo kontinuitet u toj oblasti kako u Londonu, tako i u Beogradu i nadamo se da će to biti skroman doprinos Eurosfere sa svim partnerima koji su tu, Skupštinom Srbije, Stalnom konferencijom gradova i opština, Ministarstvom privrede, Britanskom ambasadom, Privrednom komorom Srbije i Britansko-srpskom komorom, da zajedno pomognemo da se Srbija još bolje pozicionira i da bude prepoznata kao dobra poslovna destinacija i destinacija za investicije u vremenu koje dolazi. Mnogo hvala što ste nam bili gost. Jutros imali bismo odnosno mnogo šta od Britanaca da naučimo, posebno kada je reč o javnom sektoru, ali o tom ćemo pričati kad bude vreme. Do 27. imate vremena da se prijavite za ovu konferenciju.